Dvajca Makedonci i jeden Turčin odgleduvale 150 stebla so marihuana vo Radoviško. Plantaža ta bila smestena vo blizina na zemljenje otpad koji vodi od selo to Bučim kon Krušovo, vo nisko steblesta žbunesta šumana površina od okolo 50 metri kvadratni. Prostor od bil ograden, zaštiten so pletena metalna mreža i pokrijen so zelena mreža za zaštita protiv grad. Дека za plantažata nekoj se grižal seriozno, potvrduva i faktot što steblata bile zasadeni na plodna zemjodelska površina, grižljivo podredeni vo 16 reda, so po okolu 8 do 9 stebla vo red. Stanova zbor za stebla so različna golemina od 150 do 270 cm i istite bile vo faza na cvetanje. Po otkrivanje to steblata se iskornati i kako dokazan materijal dostaveni do Radoviškota obviniteljstvo za ponatamošna postapka. Dopolnitelno izvršene pretres vodomovite na 3 lica za koji policijata se somneva deka ja zasadili i odgleduvale marihuanata. Od strana na sudija za turski oddržavljanin je doneseno rešenje za opredeluvanje namerka na predpazljivost. Toj vo Radoviškata policija mora da se javuva vo site parni denovi vo meseco do završuvanja na prethodnata postapka. Dodeka na ostanatite 2 lica im se odzemeni pasošite. Inaku, ova je dosegana i golema plantaža so steblana marihuana pronajdena vo istočni oddel na državata.